Amen. Ngibingelela bamangameli lekhabhinethi lakhe, uMamangameli lekhabhinethi lakhe, abobaba, abomama, abasha uSunday School. Kwelihle igama leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uyinkosi nomsindisi ukuphila kwami. Amen. Bazalwane, okokuqala nje ngithanda ukuxolisa sisikhona bengizwa ngithi umama uyagula. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi ngampela izimadlula kuzona izona ngempela ezisikhuthazayo sibambelele siqine kule ndlela ngoba ngempela sikule ndawo nje ngoba simbonile uNkulunkulu esebenza ngaye. Simbonile uNkulunkulu emdlulisa ezintweni ongaphika mawumuntu wenyama ungenakho ukukholwa phakathi kwakho. So mama siyabonga uNkulunkulu ngoba nakho siyabona uJesu seyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, ngibonga uNkulunkulu kuke kwathi phakathi kweviki mangibuka ama-broadcast bazalwane kukhona podcast engingayibona iye yawuthila umphefumulo wami yangikhuthaza kakhulu. Iye yangikhuthaza kakhulu bazalwane ngoba iye yathinta impilo ngampela yomuntu, angathi amakholwa yomuntu and nekholwa ukuthi mawumntwana kaNkulunkulu ngampela awukholelwanga ukuthi sekulungile ngoba wena umuke kuJesu useyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Kepha into oyikholelwe uJesu Kristu, ngiyakholwa ukuthi mangabe umuntu esindiswa uyajabula asho uthene banda abantu abazoshumayela ivangeli lami. Mangibona le podcast bazalwane iyangithinta kakhulu. Lo mama uthi wamthatha uJesu Kristu wamisa emkhathini, wafika emkhathini wathi ufuna ayobona ukuthi abantu babanjwe yini abakhulekelwa bengasindi ezifweni zabo. Bazalwane uthi uthema isemkhathini uzoyifinqa nje, uthema isemkhathini wamngenisa la kungena khona ngecode uthi bangena abathakathi-ke siyazi sonke besithi nsumansumane sicabanga ukuthi into nje xoxwa kanti ngampela nakho kufazi namhlanje siyazi ukuthi kukhona ogibela ushanelo, ogibela itafula, ogibela iphini, yonke into usethiwe la bengena khona ngamakhodi bangene. Uthi naye uJesu Kristu amuphe ikhodi angene. Mayingena naye-ke afika ahlale etafuleni, elakhe itafula linyuke liphinde lehle liphinde futhi uJesu Kristu uyakhuluma ngaphakathi kwakhe ungesabi. Uthi ngampela bese-ke leli tafula lakhe liyahamba naye athi ngifuna uyobona. Uthi mabehamba uthi bahambile ngezinto zabo nge-transport yabo bafika phezu kolwandle. Uthi balibona ulwandle lukhulu, mayifika lapha besethi lunguza ngaphansi. Uthi ngampela mayithi uyalunguza ngaphansi kolwandle ubone isimanga okuningi babantu ababonile kuleyo ndawo. Mayesho uthi laba bantu laba abantu abaphilayo, abantu abasesemhlabeni abangakafi. Uthi lo mama uhlungazwile uthi wathi pho wayibelana uthi baboshwe isitha, baboshwe usathane. Uthi bonke bebesemabhodleleni, mabesemabhodleleni labantu laba. Uthi athi uJesu Kristu vula ibhodlela uzokwazi ukubakhulekela. Uthene lona ubanjwe yisiphi isimo, lo ubanjwe yisiphi isimo. Uthi mayivula ibhodlela uthi kubhalwe lapha esivalweni. Ngampela mayivula ibhodlela uyabona nakho esivalweni kubhaliwe alcohol, abama-prostitute kanjalo abacindezelwe izifo ezithile zibhaliwe lolo hlobo lwezifo. Uthi wakhuleka. Uthe ese-enjoy ukukhuleka lapho ngoba uthe uJesu Kristu wena uzobakhulula. Ngizokubonisa ukuthi uzohamba uye emhlabeni uyotshela abakhona ukuthi umsebenzi kufanele bawenze. Abantu bakaNkulunkulu baboshiwe. Uyakholwa awukholwa but umuntu kaNkulunkulu uboshiwe. And uJesu Kristu akajabuli ngalokho ngoba ufuna bonke abantu babazi ubukhulu bamandla akhe. So isitha mangabe sibabophile ngampela ngeke beze bakhona ubukhulu kaNkulunkulu. So bazalwane uthi uthese enjoy ukukhuleka lapho. Wathi uJesu Kristu sesiphelile isikhathi bengizobonisa nje uzobona umsebenzi ozowenza. Utheni bese enjoy ukukhuleka. Bazalwane ngithema ngokuqeda leyo podcast ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyewathinta yami inhliziyo. Cishe kuphela isonto nje ngikhuleka ngalo mkhuleko ukuthi uNkulunkulu bakhulule lapho bevaleleke khona kulawo mabhodlela. Ngoba uthi ngampela bastayfu njengoba ungamajini ibhodlela umuntu esebhodleleni. Uthi bamile abakhona ukwenza lutho
So bazalwane uthi and noma ngabe umzalwane ubona izinto zakho zingahambi kahle, it's because uboshiwe lapha phansi kwamanzi. So that is why kufanele ukuthene thina singabazalwane umzalwane lapho ukhona nalapho ukhona ngiyayibonga kakhulu imikhuleko eyavuswa kuleli bandla. uNkulunkulu ngempela abazalwane ngosizo ukukhuleka ngempela iyona into efunakalayo neyisikhali somntwana kaNkulunkulu, and ukukhuleka into efanele umuntu ayenze ngesikhathi zonke. Uyahamba ekitchen ugeza izitsha zakho uyakhuleka noma ngabe wenzani uthule ngoba nakho ubuthongo bokuficile uvuka uyochama uqhubeke ukhuleke ngoba uvumela ispirit esingaphakathi ngoba sona siyayazi inkinga ngempela abantu ababhekene nayo. So bazalwane uthi wakhuleka mina ke sengiyakhuleka nami ngiyakhuleka bazalwane ngiyakhuleka ngiyazibala izifo ngokuzazi kwami ngokucabanga ngiyayibala izimo abantwana baNkulunkulu abahlangabezana nazo ngiyabala konke abangaphandle ababoshwe inyobe. Bazalwane uNkulunkulu ngempela uyazibonakalisa ezintweni zonke uNkulunkulu ukuthi kuthe izolo bazalwane ngiyabona uNkulunkulu bese ngifakazela ukuthi ngempela umkhuleko wami nami engikhuthaza ngoba uNkulunkulu akawadla amandla umuntu bazalwane, angeke ukhuleke uNkulunkulu athule athi du angasho lutho. So bazalwane uye wangikhuthaza ngithe ngisakhuleka kanjani ngoba sengibona umkhuleko wami bese ngiwenza nje njalo makukhuleka ngo-12 noma ngingasangenanga kuyilokhuzana bathi nje ngisayinikele ukuthi ngikhuleke lo mkhuleko ukuthi ngikhulele abantu labeboshwe khona kulawo mabhodlela. So bazalwane ngabona umntanami olwethu lohlala la ekhaya ngabona mangikhulekela nje ngoba bengikhulekela nje abantu abayizifo ngohlukahlukana. So uNkulunkulu uthande ukungivezela yena ukuthi kwaphuma engathi kuphuma ngaphakathi kwakhe izinto abazalwane engayiqondanga noma ama-feather dust okuthe qwa angathi ama-feather dust or lo volo lo oyifakwe uma kwenziwa imicamelo kwangathi kuyaphuma ngaphakathi kuyaphuma ngoba ama ngibakhulekela ngithi uNkulunkulu mabahlanze abadliswe kona okwaze kwaba yikona okwenza ukuthi uSathane abe namandla okuthatha abantwana bakho uNkulunkulu abafake emabhodleleni. So bazalwane uNkulunkulu uyangibonisa ukuthi ngempela masikhuleka sithi bahlanze ngempela kusekunezinto uSathane ayidlisile abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngizokhuthaza ngithi asikhulekeni singabantwana bakaNkulunkulu asihlaleni emkhulekweni noma ngabe kunzima, kepha uma ngabe lokuqala step by step kancane umoya ongcwele uthembekile ukuthi akukhuthaze ngoba uyabona ukuthi ukulangaza kwakho inhliziyo yakho uyafuna ukuthi uyenze lento uyenzisise. So bazalwane ngithanda ukubonga uNkulunkulu futhi namhlanje ubaba uye waba namaviki awu-3 angaphosisi angaphumi kuze kozweni ngenxa yomsebenzi kuye kwavuka nje ngathi umsebenzi bazalwane wangakhona kuze kozweni amaviki ayi-3. Bazalwane bekungikhathaza ngiqamba amanga kukhona lokhu ukuthi angeke usazi noma uSathane ovusa izinto ngoba lo muntu ufanele akhule enkosini manje kuvuka umsebenzi ngempela kuyaphokha ukuthi uyangena nangesandeni. So bazalwane ngibonge nje uNkulunkulu izolo mayengimela ethi mina kusaza angizoyilinda iteksi ngihamba ngayo, ngifuna ukuvuka ekuseni kakhulu, ngifuna ukuhamba ngiye enkonzweni ngifike early ngiyovuna izolo. So bazalwane angifuni ukuqamba amanga inhliziyo yami ijabule ngaphakathi angisho ngolutho kuyena phela nje ngijabule ngaphakathi ngalo ukuthi akade uNkulunkulu udlala kanti uNkulunkulu ngempela wena abantwana bakho osuthe wababamba ngempela awufuni ngabo noma thina mhlambe kungafika imicabangweni ngoba kuyafika bazalwane ukuthi kusho ukuthi mhlambe sengahlehlela emuva, kepha ngiyamdumisa uJehova ngoba ngempela ufike ekuseni kakhulu kabi la enkonzweni udumo liyamfanela. Amen.